dan svima. I meni je veliko zadovoljstvo da imam priliku danas da vam se obratim i da govorim na ovu temu. Moje izlaganje se odnosi na diplomatiju Srbije kao predstavljajuće zemlje OEBS-om. I u ovom izlaganju ću predstaviti na koji način funkcioniše zvanični Twitter profil predstavljanja Srbije OEBS-om, znači predstavljanje 2015. godine. Možemo se na koji slajd. Fokusirat ćemo se dakle na sam Twitter, ali i nešto širi, da kažem, opseg predstavljanja predsedavanja. Vidjet ćemo na koji način je predstavljanje promovisano na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova, na sajtu Vlade Republike Srbije, ali i na zvaničnom sajtu OEBS-a. Takođe, odlučio sam da izdvojim i iskustvo Švajcarske kao prethodne države predsedavajuće OEBS-om, odnosno države koje učestvuju i danas u predsedavanju kao član trojke, zajedno sa Srbijom i Saveznom Republikom Nemačkom. Može sledeći slajd. To će ti biti danas. Aha, super. Ko je možda? Desno, da. Dakle, prva, ono u okviru samog Twitter profila, što treba predstaviti kao neke osnovne stvari, jesu korisničko ime, vizualni identitet, statističke podatke koje mogu da pokažu kako u ovom trenutku taj Twitter nalog funkcioniše, ko su pratioci, odnosno followers na tom nalogu, na osnovu zvanične statistike najpopularniji tweetovi i neka od infografičkih rešenja, da ću ja kasnije govoriti o infografici za drugi deo. Dakle, ovde vidite na koji način je rešeno to vizualno rešenje. Dakle, urađena je pozadina na kojoj se nalazi Hofburg, odnosno sedište OEBS-a, i ovo je zvanični logo predsedavanja Srbije OEBS-om, koji će biti kasnije prikazan na većem formatu. Avatar je recimo prilagođen kvadratnom obliku, jer da se odlučilo koristiti ovaj zvanični, to je standardni pravogalni format, onda bi bio daleko manje vidljiv, tako se mora voditi računa i o tim segmentima. Korisničko ime i predstavljanja OEBS-om od strane Srbije i Švajcarske je slično. U suštini, dve države, obzirom da zajedno koordiniraju predsedavanjem u ovom trenutku, su prosto sarađivale i oko usaglašavanja tih segmenta. Dalje vidimo recimo ovaj zvanični logo. Ovo je već neka priča u nekom širem kontekstu, ne vezuje se samo za priču o Twitter nalogu, nego generalno o nekom, da kažemo, javnom diplomatskom nastupu Srbije u vezi sa predsedavanjem OEBS-a. To je taj zvanični logo, vidjet ćete kasnije švajcarski, koji je sličan u suštini. On mora da ispuni određenu formu, odnosno dizajnersko rešenje nikako ne sme da narušava OEBS-a, znači tačno su definisani fontovi boja, a ostalo je naravno na državi kako se da na neki način predstavi sebe i svoj identitet. Znači Srbija je trojila kroz tu neku, da kažemo, jednostavnu formu sa grbom i sa bojama naše zastave. Ovo je dakle avatar, samo čisto izdvojen ovde. I kompletno, sad ova poza, odnosno header foto bez onih okolnih segmenta koji čisto da se vizualno prezentuje. Statistika ovog Twitter naloga, odnosno zvaničnog naloga predsedavanja OEBS-om pokazuje da je dosad tweetovano 134 puta od kada Srbija predsedava. Ja mogu da kažem da sam ja lično učestvovao u kreiranju naloga, koji je tad bio nezvanični nalog, ali kad je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om, nalog je postao zvanični i kolege iz Ministarstva spoljnih poslova u ovom trenutku, odnosno poslednjih 5 meseci, moderiraju tim nalogom. Zato da zvagradni piše 230, to je ukupan broj tweetova, dakle to su neka razlika nekih 90 tweetova koji su postojali na nalogu još pre, recimo 2 meseca pre nego što je Srbija preuzela predsedavanje. Ali to su u suštini po istom principu postavljeni tweetovi, pre svega tweetovi informativnog karaktera, dakle saopštenja o zvaničnim aktivnostima predstavnika Srbije u vezi sa predsedavanjem. Zanimljiv podatak koji se ovde može vidjeti na osnovu analize tweetova i retweetova jeste da je 89 od ova 84 tweeta zapravo su retweetovanja i to je oko 67%. Broj pratilaca je 1414, recimo da u trenutku kada je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om i kada je taj nalog postao zvanični, broj pratilaca je skočio sa 300 na 1000, recimo u janu, ali kasnije to je išlo prosto nekom drugom dinamikom, odnosno tad je bio
bio najzapoženiji prosto zbog preuzimanja predsjedavanja i zbog niza aktivnosti zasjedanja saveta i prosto prisustva najviše zvaničnika u tom trenutku. Kasnije bilo je određenih događaja, odnosno tokom predsjedavanja Srbija organizovala nekoliko konferencija u zemlji i u tom trenutku također su najviši državni zvaničnici i međunarodni predstavnici prisustvovali tim skupovima i tu se vratno išlo više na retweetovanje tweetova konkretnih korisnika, dakle Twittera. Maksimalan domašaj, ja sam tako nas domašajem, samo ne znam koliko to sa te stručne strane, ali taj impressions je bio 89.100 u januaru ove godine, dok je sad recimo kad se pogleda poslednjih 4 nedelje, vidi se recimo da to je oko 45.000, dakle to je u odnosu na taj boom iz januara, dakle sada na nekom nivou oko 50.000 je taj domašaj, ali recimo ako pogledate ove podatke, to je recimo oko 1000 profile visits mesečno. Ovdje možemo vidjeti taj udeo Twitter profila u ukupnom broju tweetova na ovom nalogu. Dakle, najviše zauzimaju sam profil predsjedavanja i zvanični Twitter profil OEBS-a. Ostalo, dakle, negde oko 40%, ili manje, 30 i nešto procenata, otpada na ovaj nezvanični profil, dakle, koji se bavi promovisanjem spoljnopolitičke aktivnosti Srbije, Foreign Affairs Serbia, i recimo izdvaja sredstvo Dunja Mijatović u trenutku kada je organizovana konferencija o slobodi medija, recimo retweetovano je konkretno u tom trenutku, recimo, mislim da je bilo 4 retweeta u toku konferencije. Također ovdje možete vidjeti dijagram koji pokazuje da je recimo u prvoj fazi funkcionisanja ovog Twitter naloga dominirali su sam zvanični profil predsjedavanja i zvanični profil OEBS-a, da bi recimo u nekoj srednjem periodu februar, mart, april dominantno bila retweetovanja. Ali kasnije opet recimo OEBS izbija na prvo mjesto sad u poslednje vreme kao najčešće retweetovan profil. Ovdje sam želeo da predstavim ko su pratioci ovog profila. Vidjet ćete da u suštini profil predstavljanja OEBS-om ne svega prate ljudi koji su profesionalno povezani u toj priči oko OEBS-a. To su sam OEBS, misije, OEBS-ove misije u svetu, misije članica OEBS-a, dakle misije koje imaju središte u Beču, ali i visoki domaći i strani zvaničnici, recimo i konkretne Srbije, Twitter profil predsjednika vlade ili ministra spoljnih poslova Slovačke, predsjednika Ukrajine, ambasadora Švajcarske pri OEBS-u. Vidite kasnije Švajcarska je dosta aktivna i dalje, iako nije, da kažem, sad u punom fokusu kao predsjedavajuća. Ministarstva spoljnih poslova, recimo Nemačka, Rusija, Austrija, Estonija, od vlada, 2 vlade iz regiona, Slovenija i Crna Gora, recimo, to je zanimljivo. Ovdje su čisto prikazao neke od tih Twitter profila. Zatim u statistici se mogu vidjeti tweetovi koji su najzapaženiji bili, dakle konkretno recimo sam na Facebooku, možete pogledati recimo za januar, februar ili ostale mjesece na spletnim slajdovima, dakle recimo ovaj tweet u vezi sa sednicom Stalnog savjeta OEBS-a ima nekdo oko 15.000, domašeno oko 15.000 recimo, tako da je to sasvim skoro, da li kreću recimo od 8-9.000 do 14-15.000. Zatim, ona priča o pominjanju, odnosno navođenju zvaničnog profila u tweetovima drugih korisnika je također vrlo korisno za promociju samog naloga. Recimo ovdje vidimo da je šef delegacije EU, Michael Davenport, imao u svom tweetu pominjanje profila i ukupno 482 puta se, da kažemo, to okrenu. Evo ovdje ću ovako ilustracija da vidite recimo u martu koji su top tweetovi, top pominjanja, recimo za sastanak OEBS-ove trojke u aprilu je privukao veliku pažnju. I meni je recimo dosta zanimljivo da pomenem recimo od diplomata koji su aktivni na Twitteru u Beogradu. Ja sam ovdje konkretno sad izdvojio ambasadora Republike Italije Giuseppe Manca, koji je veoma aktivan na Twitteru, ali nije on jedini diplomata koji je aktivan, recimo pomenuo diplomate iz također iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švedske, ali Giuseppe Manco recimo često je retweetuje, dakle nije samo školom tome da on recimo posla, nego je vrlo kooperativan što ga tiče i zainteresan da retweetuje ako mu se dopadne što drugi kažu. Ovdje možemo vidjeti samo 2 ilustracije infografika. U suštini, ovaj poenta kod
kod ovih infografika jeste da na neki način kompenzuju, ali da ne zamore verovatno. Twitter ne treba da bude sad neka velika priča, veliki tekst, ali kroz ovakve, da kažemo, infografičke prikaze možete vidjeti recimo jednostavno što se desilo u tom danu kada je recimo Lamberto Zanier bio u Srbiji sa izaslanicima predsjedavajućeg. Tog dana sam susreo sa ministrom, sa predsjednikom vlade i sa nekim zvaničnicima i kroz taj poster se to vrlo brzo i da kažemo i efektivno i efikasno predstavljeno. Recimo ova najava prijema povodom svečanog preuzimanja predstavanja OEBS-om od strane Srbije. Da, i sad mislim da nemam vremena još, ali ovdje ću predstaviti kako je to Švajcarska recimo uradila. Vidimo da će na njihovom sajtu izdvojeno predstavljanje OEBS-om. Danas je ta stranica pojednostavljena time što se na njoj nalaze samo podaci o aktualnim dešavanjima u vezi sa našim predsjedavanjem, ali postoji, da kažemo, podstranica koja vodi na njihov stari sajt koji je onako vrlo dobro strukturiran, ima i šematske prikaze i njihovih prioriteta. Njihovog predsjedavanja. Ovo je njihov Twitter nalog. Možemo reći da su veoma aktivni, obzirom imaju 1360 tweetova, ali treba uzeti obzir da je taj nalog možda bio aktivan i pre preuzimanja predstavljanja tokom predsjedavanja i danas kada Srbija predsjedava. Broj pratilaca je 3271 i broj onih koji oni prate je 305. Tu su neki slični podaci, samo što imaju recimo duplo više pratilaca u odnosu na naš nalog koji još uvijek mora dosta da se pokrene da bi dostigao te brojke. Ministarstvo spoljnih poslova na ovaj način, da kažem to nekoj digitalnoj dimenziji, predstavlja predsjedavanje, dakle ima veliki logo predsjedavanja na zvaničnom sajtu na osnovnoj strani, koji vodi na osnovne podatke sa predsjedavanjem, dakle se može pristupiti PDF dokumentu, dakle zajedničkom planu predsjedavanja Srbije i Švajcarske, dakle planu predstavljanja OEBS-om. Također postoji link na aktuelnost, dakle sve vesti koje se pojavljaju na sajtu kao aktivnosti ministra spoljnih poslova, ali i u svojstvu predsjedavajućeg, ovdje su izdvojene kao vesti o predsjedavajućem. Dakle, također postoji i video poruka ministra spoljnih poslova, koja se nalazi na YouTube kanalu ministarstva i na kraju se nalazi linkovi koji vode na prethodno opisan Twitter profil, na sajt stalne emisije Srbije pri OEBS-u i na zvanični sajt OEBS-a, odnosno na stranicu černoših predsjedavanja. Na sajtu Vlade Srbije postoji također link, odnosno logo koji vodi na ovu stranicu i za kraj ovdje samo možda da pomenem da je ovu zvaničnu stranicu predsjedavanja na osce.org gdje također nalaze se saopštenja i vijesti u vezi sa predsjedavanjem Srbije i OEBS-om. Tu su predstavljeni i predstavnici aktualnog predsjedavajućeg, dakle njegov predstavnik za Pridnjestrovlje ili za Kavkaz. Dakle, za sve oblasti u kojima se OEBS bavi, u kojima OEBS ima svoje emisije, gdje je aktivan. I naravno tu se nalazi link za zvanični OEBS-ov Twitter nalog koji je pokriva aktivnosti predsjedavajućeg, ali i generalno aktivnosti OEBS-a koje su mnogo veće. Ovo je znak za kraj ovih 15 minuta, ali tamo. Hvala, Branko, super je ovo bilo. Pošto mi u medijima koristimo, vrlo ozbiljno pratimo Twitter nalogi pogotovo, a i sve ostale koliko ih imamo, koliko su postovi koje objavljujete ekskluzivni, koliko se trudite da budu atraktivni za medije? Da bi ih citirali. Dakle, ja mogu sad jedan... Znači, prva objava bude baš na Twitteru. U ovom slučaju mislim da se čeka objava, zvanična objava na sajtu, pa tek onda da je povest na Twitteru, ne idu toliko kao prvi. Osim ako nisu, recimo, ali to mogu više govoriti neke druge naloge, ali o njima sam nekada govorim ovako u ovom svojstvu, gde možda se neka dešanja na licu mesta, gde recimo neka izjava visokih državnih zvaničnika, ali to su izjave koje, mislim se vodi računa da to budu izjave koje će biti, da kažemo, diplomatski korektne, znači da se ne ide na nekakvu veliku provokativnost ili na nekakav veliki ekskluzivitet po tom pitanju. Tako da što da tiče... Ekskluzivitet samo u provokaciji, nekada imamo informaciju, znači da vidimo odmah u prvom trenutku. Pa kažem, to recimo konferencija predsedavanja zvaničnog. Ja ću da dopunim ovaj odgovor, Branko. Radi se o tome, znači da mi ovdje govorimo o neoficijalnom, kako bi rekao, neoficijalnom pristupu nečemu, zato što Ministarstvo spoljnih poslova još uvijek nema svoj zvanični Twitter nalog, a onda, kako se to, vidio sam u Bugarskoj,
isto radi na Twitteru, postoje, znači, entuzijasti, evo, poput Branka ovde, koji veoma dobro rade i daju ne takve vesti ekskluzivne, nego kad se one već pojave, oni im daju dalje speed ili time što budu u infografiku veoma lepo urađeni, time što budu na stranom jeziku, što je veoma važno, jer time omogućavaju drugim twitterašima ili drugim korisnicima da oni budu digitalni ambasadori Srbije time što će multiplikatorski efekt te poruke da daju. Ali nakon svih ovih pionirskih delovanja i bida i uopšte, nadamo se da će postojati ovo što je Zoran pitao, da u trenutku u nadležnim institucijama odreaguju na neku vesti, da te vesti imaju ekskluzivitet. Mogu samo ovo da kažem, moje iskustvo, u ovom trenutku institucije se pribojavaju nastupa na netu, pogotovo ovih brzih medija, mreža kao što je Twitter, iz razloga što misle, ali pogrešno, da time mogu da budu izvrgnuti kritici ili ne znam ni o čemu. Ne shvataju da je u stvari Twitter direktan kanal, gde se tačno zna ko je tweetovao i direktan kanal upućivanja poruka. Mislim, ne znam da li... Ali recimo, konkretno za OEBS, koliko sam ja upoznat sa iznošenjem saopštenja u vezi sa odlukama OEBS-a, da je u samom OEBS-u potrebno po nekoliko sati dok se oni usaglase, ali dođe kod nas onda da, verovatno bi ta vest ušla. Ako su bili 6 uveče, bilo već kasno, a možda je moglo i 2, ali tu su baš veliko savršenje. Mislim da generalno priča o predsedavanju OEBS-om, onako baš zbog tog nekog međunarodnog konteksta i sve same činjenice da to nije samo predsedavanje Srbije, odnosno da Srbija kao članica međunarodne organizacije što je tome, još kompleksnije, a da što se tiče recimo spoljnih poslova nekih drugih stvari, ima i ministarstvo u Srbiji koje također tweetuju i državni zvaničari koji sad sve više i više tweetuju i dosta su aktivni, ali to je tačno da tu treba da dođe do nekog, ja mislim lično da je to trebalo barem gledati nekakvim jasnim, odnosno sa informativnim porukama koje neće biti toliko, prosto da neće se zivati nekakav strah da neko treba da tweetuje, će neko da ih proziva zašto su to napisali, nisu ako što je nekakva zvanična saopštenja ili nešto se stvarno desilo, znači nije ništa strašno ako je to rekao ministar, neki on je to rekao, mislim da su vidjeli novine u tom trenutku, a možda bi brže došlo do vas kad biste vidjeli na Twitteru tu informaciju u tom trenutku. Recimo sad konkretna konferencija za medije i ministar spoljnih poslova. Ja sam tweetao u nekim situacijama, ali kažem onako, ne previše, ne sa previše nekakvim igranjem, u smislu da će neku atraktivnost i ne znam nija. Je li okej odgovor? Jeste, moja sugestija, svi urednici su danas na Twitteru. Dakle, ukoliko ta informacija krene i ono što se kaže u trenutku prema Twitteru, mi saznajemo da se nešto dogodilo šta god je u pitanju i onda počinimo već da reagujemo, odnosno da vidimo kako ćemo to da ispraviti. To je samo pitanje brzine komunikacije, odnosno zovete redom 30 medija ili 500 medija, koliko ih ima u Srbiji, ne znam koliko je tačno, ali vi jednom porukom koju svi mi pratimo zapravo šaljete informaciju koju vi čekate. Samo to, ne mora da bude informacija spektakularna. Za Twitter je, izvinjam se. Kažem, nije pitanje senzacije, pitanje samo o komunikaciji. Tako je. I identitet onoga ko šalje, zato što poruka sa Twittera ide direktno korisnicima, followerima, ne ide kod glavnog urednika koji će onda redukovati tu poruku. Znači, postoji odgovornost za tu poruku, ali ta poruka nefiltrirana dolazi do novinara. To je drugi nivo. Tako je. Znači, ja govorim o ovom nivou direktnog uticaja na medije, dakle, da vi svojim Twitterom zapravo govorite medijima koji vas prate da se nešto završilo, recimo. Završio se sastanak. Ja tog trenutka mogu da pustim vest koju sam recimo pripremio, ali ne znam da mi sastanak gotov. I to je konkretno, to je jedna od mogućnosti. Da, pri svemu tome, Zorane, ne znam da li će se složiti sa mnom. Ljudi, otprilike Twitter i društvene mreže, iako digitalna diplomatija nisu samo društvene mreže, ali o tom ćemo kasnije. Ali Twitter je definitivno društvena mreža diplomata i novinara. To je definitivno. Sad, ovo o čemu pričamo, ne mora vrh taj i rukovodeći da bude zainteresovan i da on tweetuje, niti on to radi. Znači, svaka poruka, recimo Baracka Obame ili ne znam, ima inicijale BO ili, znači, tweetuju oni iz okruženja, ali naravno u komunikaciji sa samim šefom.
E sad, tu treba nekako da razvijemo tu svest, da nije nužno niti opterećuje bilo kog ministra ili nekog učesnika u razgovorima taj tweet nalog, već zajedno sa svojim okruženjem on može da stvara jednu sliku koju želi i da daje informacije iz prve ruke koje želi novinarima. To treba veoma dobro rade u Srbiji Ministarstvo odbrane, putem Fejsa, gde koristi mnoštvo fotografije i putem tvita. Ministarstvo spoljnih poslova, rekli smo, nema svoj zvanični tvit nalog, ovo nadomešćuje neoficijalno tvitovanje, pa i naše videa i drugih nekih followera, nadomešćuje taj nedostatak, ali će vrlo brzo morati da se shvati da je digitalna diplomatija nešto što može da se ignoriše, ali ne može da se izbegne. Znači, diplomata budućnosti, u bilo kojoj zemlji on bio, morat će, pored svojih standardnih elemenata i načina delovanja u klasičnoj diplomatiji, da se bar pola sata, sat vremena okrene društvenim mrežama i da šalje poruke stanovništvu, građanima zemlje prijema, ako je negde u nekom DKP-u, ili da se obraća po svom nahođenju promovisanjem vrednosti svoje zemlje. Da li ima još nekih pitanja na ovu temu? Ok, zahvaljujem se onda Branko, hoće da se obratiti. Hoću samo nekoliko rečenica da kažem pre nastupa nekoga koji ima najviše iskustva, a drugo gde je digitalna diplomatija i nastala. Hoću da kažem sledeće, da je namera Beogradske inicijative za digitalnu i javnu diplomatiju da ohrabri i korišćenje digitalne diplomatije u Srbiji, u institucijama koje su i u međunarodnim odnosima, jer digitalna diplomatija ima jedan deo koji se tiče unutrašnjih odnosa, nije ona samo obraćanje prema spolja. I da edukuje koliko je to u našoj moći srpske institucije i pojedince u tim međunarodnim odnosima. Međutim, imamo jednu širu nameru da se u okviru DIP-kora, u okviru jednog korpusa diplomata koji su ovde u Beogradu, da sa njima organizujemo, iako oni imaju svoje edukacije u okviru svojih zemalja, ali da sa njima organizujemo razmenu mišljenja, možda njihovu doobuku. Iz kog razloga? Iz razloga što velike svetske diplomatije već rade na tome. U Velikoj Britaniji, čini mi se, diplomata ne može da bude niko ko ne zna da koristi društvene mreže. Čini mi se da taj podatak, da sam negde pročitao. Znači da i njima pomognemo da kada odu odavde da budu dovoljno edukovani da mogu da nastupe u digitalnoj diplomatiji. I samo još ovo, sa time završavam i najavit ću narednog govornika, hoću da kažem ono što je veoma važno. Digitalna diplomatija jesu društvene mreže. U ovom slučaju Face i Instagram i Twitter u ovoj sredini. U Kini je to neka druga društvena mreža, opet u istočnim zemljama gde ne mogu sada u trenutku da kažem kako se zove taj Facebook njihov na ruskom jeziku i to je ta mreža. Znači, sve zavisi od nekih kulturoloških stavova i vrednosti, Dragan je to lepo ovde stavio do znanja. Međutim, ono što je bitno da digitalna diplomatija nije samo to. Digitalna diplomatija je pomoć u oblasti davanja konzularnih usluga. Digitalna diplomatija su razne aplikacije koje mogu da dozvole spoljnim poslovima jedne zemlje da njihovi građani u inostranstvu dobiju poruku bez odlaska u ambasadu ili konzulat. Znate šta to znači za srpsku diplomatiju gde se smanjuje broj radnika u DKP-ima? To znači jedan kanal koji samo treba pravilno osmisliti, pravilno staviti na noge i gde naši građani, pogotovo ti novi naraštaji koji koriste te društvene mreže, bez odlazaka u konzulat, bez opterećivanja drugih mogu da dođu do nekih informacija. Pa čak kao prvi korak može da se uradi samo da se urade određeni hashtagovi u okviru tweet kanala i da se praćenjem određenih kanala, recimo po zemljama, Libija ili ne znam ja šta, preuzima informacije direktno bez da se ide na neki sajt.